Anbu Mishara Debarma, Civil Engineering Department ni 2016 ni batch ni. College of Haimani, Kasha mane mixture of moments though, good moments tongo, worst moments mane moments tongo. But ang share khanamu tongo kasha ni worst moment share khanamu tongo. First day of college ang dibru phayo, adino petrol crisis ni bagai, ekdom bus stuck nizak. So Mohanpura maybe I forgot the location, but Mohanpura nai, so ekdom chini 9:30. After 9:30 chini class tongo. So 8:30 wa bus ka wo, chini bus kesa kha, so 10 ta 10:30 jana nasting ma tongkha. First class phaika, phaiman se shapungo chungno, NSS ni khaidu, NCC ni khaidu. Buhang rong ma kai kha, 2 ghonta dore buhang rong ma kai kha. Mane amo first day buike memorable ngza bana ani bagai mane ekdom worst kaisa memory ka haini shaimanota. Teng jaga kaha moments robo onek tan tongo jeng advait amunga agi onek part nawo mok shangkha afro part na kha ang mane jotono jeng enjoy be khaika dol masalayo dol phailayo dol horo thanglayo ke jotono kaham kereng khaina mane jeng o somono lairi kha 4 years ngkha tabuk jeng mane onek muitu torong nai kok rong no because after some months jeng to tonglak eklogo englak ungko muitung nai onek o buhangwa phongrong phanse muitung nai amti khai kokta Kachini college onek opportunities do mane kebang ma immense number of opportunities do physical mane co-curricular activities to physical mane je zakhan ung ta sports ung to alada activities ung to kebang ma nari chin boro ro ko jaka part sinaya busa kebang ma tongo robotics club ni tongo tam onek ta club tongo jeta angbo saimia because onek chini mane unyangi thanguta kai ang asha khayo age pore monai sorok chung ora part na thu ang onek ba nukha agi rogo chini gs song ni bagai ke uba sanai krai at least this time chini ge gs song ni bagai chin boro rok ba sakha jeti afana at least bungo phaika so I hope so jotona age pore te bong thu o jaga o bongni borok phatani borok khoni onek cover up ngi tongo chung chin jaga onek cover up ngi tongo so jotona part na laidi kaham phangke tong laidi pori laidi amsuno kok thanamu sungo monai song na Ani mungkin julur development department ke electronics and communication debate. Ang 2016 no NIT Agartala hapka tarpore ang pula narvasung tongmani tam khaino tam khaya tam janin no college ranking rodan najang no ni tongmani but phaite class khaite cost bong kha le leng kha haipono tam sanai senior bo onek support khaika senior bai tongkha borok bai interact khaika dol bo onek kaham help khaika thangge nang kaisa college pori tongke joto kisun nango mane nini nang joto friends no support nango nini moral support tong nango nini seniors no support nang mana nango first year desk lo tongmani tarpore second year ang whatsapp no hostel tongya fan life ang ngong ni simen lasu tongmana agi school bo ampore ang second year hostel hakia afurbo kisa nervous thangsoka uf tamjaning ya but as a my friends of tongmani logi borok support khaika seniors of support khaika borok logi tongo this one helps anaga borok help ro amtikan choli thanga tarpore ang tak final year kai thanga final year jora ang tak hostel tong second year sim hostel lo first year kinto onek cost mangkha bus kai thangbur rogo afuro tripura petrol crisis choli jak tripura petrol crisis choli oi emon ko sogoyo hor 10 ta rogo sogoyo nogo enke practical sine hamale practical purtuko sei simara 10 dan 5 class 5 mas suipayo hairo bongo NIT kacha platform ro no jate ni talent show khaimano ni dance keren kan dance thangmano ning sports song ka sports je kono sports tongmano and chini kaisa sports complex tong jeta I think most probably khaimano je second largest na India wo sports complex institute ni bising tarpore ang football thingi ka international hine national meet thangiyo ang tawk bai first year sim thangmani first year selection ka tarpore final year jora thangka second year ang best goalkeeper award mangka abon ang kaisa experience tongmani kaisa ani life ni main experience tongmani a certificate onek amo dam certificate mane onek last to kam nangnai because ab kaisa national meet thangai dong ang life abon ang experience kheka hambai ang chini junior rong no okok koina musungo je oro onek scope tongo chini NIT Agartala onek scope tongo oro placement nibo onek kaham placement phayo for example Amazon Reliance Samsung so bui saw baksa engineering khagen ke chakri maya nei sabo sa chakri maya chakri manu oro final man thangu gobang mana mani thangu chin dolo keng man manjak tongo gangke te tam thanai je
baksa phai poriya ngi thango kisa college kakha poren nanglia tongthogen a tongthok baingya poriya kenin pointer jakaya ngeneng bahake olo chakri manaiba nini je japan ni marks important tongo hambai Hello, ani bungke Tanisha Debarma, ani branch ke bioengineering. So, I have to talk about my experience. So, college joined keka 2016 no. I guess in the first day July to 27 na, and it started with the horror actually. Dino jeng horror shokin ma bonek leideng ka. So that's a sort of experience. And on the first day itself, ani electrical lab tong mani. So norok to China manu electrical lab mane such a big horror for first year. So te rok to China thanga kaham no branch hab man pore tate abo kaham kha professors rok bonek kaham onek help khayo. I just have to say that first year simin kisa tough kahima tongo. Baki to it's all right. You can enjoy it. That's it. Advice, so I feel I'm not that experienced to give any advice to my juniors, but still I'm try khainai. Je borok engineering hamjagai phaika they are college mangkha. That's good for them. They are in the right path, I have to say. And je hamjagai mane just entrance mane ma phaika, just like me, I accept that. Bong ni bagi khai I have to say ki don't give up. Jeng jokon te hap kanga ga line no thangsi de. Because life was just upon chung khai de at certain point no thanga abo kam no phayo. So placement bo tongo kabang mani to placement nong thango ga je placement asuk yang ka MTech there, MTech is there, MBA, government jobs, so many options. You sometimes it's just that opportunity no chung nai tung na nango opportunity sob somai chini mane chini aro phaiya. So that's it and enjoy. Thank you. Ani mungke khak sang de Burma ani branch sange civil engineering department. Ani experience ke college ni kaham no tai hame bohon mano first year ke senior rok tongman bai kisa kirima hai rok kha unke kisa tongtok man inke college life bo second year ni sini tongtoka unke sino jaga bo sung tonglai mani saima society ni kaya tongo sung abo hostel hunliya no khai hani society no hunjibo sung ajara go tongo unke ani dol ang bin mung mention kanyang sungka bablai bo tongai belai nya tongthoka ni college life belai kana aram nangka bo bai tongthoka ko ka angge tai mostly ni second year bai third year kisa cost tongka belai ma porikha angge finally aro tabuk aram nama tongo ase class rok krei am hanja anggar message ingge junior no bono sung college rok 5 pulia first year rok ke college o kakani aram nangjagi pori yaro ung tonglayo but singa jago sini back paper phai payo unga sung college ro phaiya ke kam ko por nango sin ti prasro ke bisi bang pori yang thango dol bai enjoyment mang bisi nai thang kam ro unke sung baksa ung korok thango pore drop out ung thango unke norok baksa sung society ro tongmo sung sajago je NIT ro pori khangge kuno scope kore job mai hire ro knai amu kuni ya nang phai experience ke bayo ja kabang mani no scope tong nang ojo placement talango ambar graduation bai ke nang kabang ma administrative ro sini kabang borok rok sekerei job khanya ni amdi haro angui jongo ga bono abrong non na sege nang por di experience khaji tabung dino nang job namang na hari ke ingli nang ni knowledge ni bai bo thanan try khaji ta am sung da kambai खुलुमखा जतनो आनी बुंगु खाइमा देबमा आंखा बायोइन्जिनियारिं ब्रांच नि NIT Agartala o पढितंग बिटेक आंखा 2016 इसिमि 2020 डरा बैच नि ओंखाय आनी ओ कॉलेज अने काहाम एक्सपीरियंस खा प्लस हामी एक्सपीरियंस बोंखा लाइक काहाम एक्सपीरियंस गांके आंगरो डिफरेंट आनी ब्रांच नि फैकल्टी रो मा लाइक ओंखाय डिफरेंट टीचर्स रो बाय एक्सपीरियंस खायगा कक सानानि परनि टीचिंग रो लाइक स्कूल ऑफ फोरोंमानि आलादा और फाय आलादा टीचर माने फोरोंमानि रो सब्जेक्ट रो पढ़ने के आरम्भ नांखा कॉलेज फाइने के आं डिफरेंट फ्रेंड्स मा लाइखा ओंखाय फर्स्ट इयर रगो आं हॉस्टेल तंगैने के गोबां इंट्रो रग मारिखा बायसंग प्लस आनी हॉस्टेल मेस आं तो फर्स्ट इयर में हॉस्टेल तंखा
ओमफ्राय बाहाय हस्टेलनि एक्सपिरियेन्स दल कताल डिफरेन्ट जागानि बर' रगै मालायखा सो काहाम नमा तंखानि एक्सपिरियेन्स अरो एन्ड काहाम नता थावो चरायरंनो जे आंनि जुनियर जे फाइ परि फाइनाय उलो बरंनो थानामु जोङो जे उलो माने फर्स्ट इयार अनेक काहामखैनो परि दि सो दैट नि CGPA काहाम उंथुं उलो ते नों सपोर्ट खायना नाया ता लाइक जों फर्स्ट इयार किसा काहामखौ परि लिया अब किसा सपोर्ट खायमा दङ बाकी इयार ता सो CGPA नो ट्राई खायदि जे काहामखौ परि ने के CGPA गोबां जुनानै बेग रक कुन दिनो ता तुदि बेग रक तुखा किसा बेग जालङै थाङोता सो आसुं नता Ani Bhumka, Monish Shankar Tripura, Ani branch Electrical Engineering Department. Ang first year of Hyper kisa kostong zaka belai mane exam rock mane midterm end term mane bai ke exam na ekdom afro gap se kare sini gap ekdom gap kare ke hor ma pori ekdom mokol fulala ke ma pori mukti phai exam mar lai ta इनके तब आसे पढ़ी पे आन सेम कंडीशन के फाइका से सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तब फाइनल ईयर जो सोका तब फाइनल बनाई खासे नी एग्जाम रो पढ़ने खासे तब पास आउट बनाई के तब आंते माने आप आन फुटबॉल थंग माने किसा इंटरेस्ट नंग जागो इनके फुटबॉल थंग पाई के हर इनके लेंग पाई एकदम मुक्ति फाइ तो सा के किसा मा पढ़ी होते फुंगो इनके ते आसो ना माने लेंग जागो ता बेलाई आसो ना आंखे जब जूनियर होना जब उनके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तो मेरे बरोन एडवाइस ना मुसुंग जे काम के पढ़ी आंखे और उंगिया ना सब नाइने बा तब पढ़ी काम के पढ़ी एग्जाम रो कोनो बैक पेपर तो फाइरदी थंगदी पढ़ी मुसुंग माने खाइदी बट डिसिप्लिन एकदम मेंटेन खाइदी ता कॉलेज ऑफ फाइके एकदम टीचर नि असाइनमेंट ना दि क्लास रो खाइदी किंतु क्लास रो खाया आंखे उंगिया क्लास रो खाइदी ते नि फ्रेंड रंगने बाय माने किसा अमो तंगिता कन्वर्सेशन काम के तंगदि ने क्लासमेट बाय नोट ना हादी पढ़दी काम के एग्जाम रेडी आंसुनो